Mwiriwe neza mwese, abandi ni mwaramutse. Ugereranije naho abantu bari, ndabatasha mwese abo tubana kuri ishene. Abo bitameze neza ndabahumuriza ngo bizagenda neza. Nanone abishimye mukomeze muryoherwe. Uyu mugoroba duhisemo kuvuga ngo tuganire ku ijambo rimwe cyangwa amagambo abiri nk'uko bisanzwe. Sibwo bwa mbere tuje, wenda wewe bwaba ari bwo bwa mbere ugeze kuri ishene yacu, wenda ndagira ngo nkubwire mu ncamake. Ndabizi ko hari basha baje, wenda wahawe linke cyangwa nyine urabibonye nk'uko bisanzwe kuri YouTube. Amazina nayo tuganira ibiganiro byo gufasha, haca ijambo ry'Imana, haca indirimbo, bifuza kuja mu mahanga, amakuru tumenye n'iby'impunzi, ibyo tuzi n'ibyo twabajije. Ijambo rimwe ngira ngo mpereho, sindi umukozi wa migration nubwo mbivuga, sindi umukozi wa HCR, gusa icyo nkora ni amakuru nabashije gusoma cyangwa nabajije, nkihatira nkagira uwo mwete wo gutera intambwe, haza kubiganiriza abandi. Nta nyungu tubifitemo, nta mafaranga dusaba, nta mafaranga twakira, ni ubushake, ni ukwiyumvamo. Ndatekereza ko hari ikintu umuntu akora haswe, ariko hari n'ikintu yiyumvamo. Maze kugera muri iki gihugu niyumvisemo ko ibiganiro byafasha impunzi nabigiramo uruhare. Ni nacyo kiganiro turi wibandeho cyane uyu munsi wa none, ni amakuru y'impunzi, avuga ku mpunzi. Ubuhunzi burababaza. Je ntabwo nabaye mu nkambi, ariko numva babaye mu makambi biba bigoye cyane. Twabaye mu migi ariko twari impunzi, hari uburenganzira tutari dufite, hari ibyo twaharaniraga tutabonaga kubera ko turi impunzi. Ubwo buzima rero nihaye umutwaro wo kuganira nabo. Ntabwo bizahoraho, ariko byibura izo seri igihe ari ngombwa nzajya nzishiramo. Amakuru nyakuri, amakuru yizewe abonekera ku gihe, atangwa na migration. Ushaka amakuru yuzuye 100% wabasha kubakonsulta, byagufasha cyane, kuko nkunda kubivuga niyo twe dusoma, hari ubwo utanga amakuru utabashije gusobanura telke ko byanditse. Kubakunda amakuru n'abazi rero akamaro k'amakuru, mu by'ukuri hari intambwe nini cyane zagufasha, kandi hari abo byamaze gufasha, cyo ndagihamya neza. Iyo ubajije cyangwa uvuganye n'umuntu uri mu buhunzi, ukumva ubuzima barimo mu bihugu bimwe na bimwe, n'abari Burayi, abimukira bamwe bari mu Bufaransa, iriya za Mayotte, iyo uvuganye nabo ukumva ubuzima barimo, hari abantu bakeneye ihumure, kumva ijwi y'umuntu wabahumuriza. Iyo uvuganye n'abari mu makambi bamwe na bamwe, hari abantu bakeneye ijwi ryo bahumuriza, kandi abatazi ijwi ryo guhumuriza bashobora kubikonsidera n'importe comment. Ariko tubaha amakuru apana yo kubabesha, ariko tubaha amakuru byibura abatera umwete, abakomeza.
kuko igihe cyose uri mu kibazo kikuremereye uba ukeneye ikigukomeza, uba ukeneye nabyita gute, ikigusutenira cyangwa mu magambo make ikiguhumuriza. Rero nashatse kuvuga ku mpunzi mu buryo butatu. Hari impunzi ziri muri Canada, ziri muri Amerika, ziri n'i Burayi, donc aho izindi mpunzi zifuza kuja. Ndavuga kuri ubwo buhunzi cyane, ni nacyo cyane nateguye, kuko navuganye n'impunzi zihari. Ni byinshi cyane ntabwo nabimara, ndafata nk'iminota 15 kuri 20. Navuganye n'impunzi ziri Mayotte, navuganye n'impunzi ziri hano, izo muri Afurika turavugana umunsi n'undi. Impunzi ziri za Ukraine n'ahandi kibumvura ururimi nta kibareba, ariko igituma mvuga ngo navuganye n'iziri aho nuko twumvikana ururimi. Processus cyangwa se procedure, uburyo bwo gukurikirana ukagera ku byangombwa bikwemerera ubuhunzi muri ibi bihugu, nabwo ntibworoshe. Ariko byibura mu bihugu bimwe na bimwe, nubwo hagiye habamo za ruswa cyane, Uganda, Kenya, ugasanga hagiye hinjiramo ibintu bya ruswa, abari victime cyangwa abo gakorewe ntibakorerwe ku gihe, ahubwo bakareba bariya bafite amafaranga. Ubwo buryo nabwo turabugeraho, ni nayo ntego, ni ugushaka kubereka uburyo ki we utobona amafaranga, biragoye kubona amafaranga umuntu ari impunzi, imbaraga wakoresha kugira ngo ukorerwe icyo ushaka gukorerwa. Hari uruhari rwawe, hari imbaraga washora, hari ibyo wakora zatuma ukorerwa icyo utagakorewe. Ndasubira mbigarukeho, nicyo gituma mbabwira ngo ni ijwi ryo kubahumuriza. Ryo kubahumuriza gute? Ryo kubabwira ngo ushobora gukorerwa iyo wabigizemo uruhare, iyo wabishatse urakorerwa. Ikiraro twaciyeho ntitwagitemye, inzira twaciyemo ntiyasibye, iracyariho. Nicyo nashatse gusobanurira abantu ngo bumve nabo bayicemo. Ku bari Nairobi bantega amatwi cyane, ndaza kuvuga iyo naciyemo. Kandi sibwo bwa mbere nivuga, gusa hano nibwo ngiye kuyivuga bwa mbere. Ariko aho nari ntuye nahoraga mbabwira n'abo twaganiraga, n'abo tuganira bene baduhamagarana ku matelefone, ndababwira nti nimukomeze aho ngaho hari ikintu. Ndaza kubigarukaho cyane. No mu bindi bihugu, impunzi ziri Uganda na ziri na Kivale no mu Rwanda Nyabiheke, nzakora ikindi kiganiro ejo nabo bavugeho, kuko nabashe kwiransenya bien ku mateka, kuri processus yabo, namaze kubitahura. Ubundi ubuhunzi ni ubuhunzi. Hari aho mugera bakabaha irya asalamusika za Nairobi, ahandi naho bakabaha birya byibanze ku ma reception, ugategereza kuzobona ibyangombwa bikwemerera kuba muri cya gihugu, ariyo carte de réfugié mu bindi bihugu, cyangwa se mu bihugu nka za Nairobi bakunze kwita ngo ni alien card, ariko nayo ni carte de réfugié. Muri ibi bihugu, impunzi zaje muri ibi bihugu nazo ni memeka. Mu biganiro nakoze by'ubushize, hari abantu basaba kuza muri Canada no muri Amerika n'i Burayi n'ahandi, bakavuga ko baje kuvisita, swate baje kwiga, swate baje mu manama, swate baje gusura imiryango, swate bitabiriye amakwe,
swate bitabiriye ibintu by'idini, baje mu ivugabutumwa, ibintu nk'ibyo, bakabaha amaviza. Iyo bamaze kubaha amaviza rero, ba bantu quelque fois bagera ino bagahindura intekerezo, hakabwo babwira ati ese urasubira i Burundi, urasubira i Rwanda, urasubira muri Congo, urasubira i Uganda, urasubira hanaha kubera izihe mpamvu? Wakwidekraye ukaba impunzi ugatura. N'ubuhunzi nimbabwira n'ubuhunzi kimwe n'ubuhunzi bwo muri Afurika. Nta nkambi ihari imeze kuri, ariko hari ibindi bita ngo ni amashelter, ba bandi badafite shinge na rugero cyangwa se badashoboye bajanwamo nabo, nayo ni nkambi, niko novuga. Ni processes zikorwa n'abantu bashaka n'amazu ya guverinema, akagaragaza ko nta kintu afite, nawe aja muri izo nzu. Donc ariko we abaye, ashobora kuba ari umunyakanada, ashobora kuba ari umuresida permanent, ashobora kuba ari n'umuntu utaremererwa ubuhunzi, ariko ufite ziriya mpapuro, donc yitwa ngo ni permis de travail, ni urupapuro rumwemerera gukora. Abo bose rero birashoboka ko bashobora kuja muri izo shelter bakahaba. Donc naho bitandukaniye, inkambi mu bihugu byacu zibamo impunzi, ariko hano iyo nari nise nk'inkambi ishobora kubamo abantu bose. N'ubu nanjye nishaka nayijyamo, n'urugo nkavuga ndi wenda simfite ubushobozi, twese tukaja harya tukahaba, kihaba ari heza cyane, ariko byibura guverinema ibikugaramiya, iba ari inzu itari nziza, ariko ukabona aho urara, ukabona n'icyo urya. Ububunzi bwa hano bugira processes itagoye cyane, ariko igoye yo isaba gufata abaloya. Iyo uje ukagera hano ukamara guhindura igitekerezo cyawe, ukavuga ngo sinkigize gute, sinja muri byinshi, uburyo ubanza kubwira ishuri impamvu. Arababwira nk'abaje kwiga, arabavuga ati igihugu canje cyagize wenda intambara, sinabonye ubushobozi bwo kuba nkicishuye, amamotife ni menshi bakoresha, siyo ngiye kuvuga, nta nubwo nzayavugaho kuko sinazi, ni prive, ariko mfashe urugero wenda. Izi motife iyo bamaze kuzikaputa, iyo bamaze kuzegeranya, ushobora kubwira ikigo kikakugarurira amafaranga yawe, kikayagusubiza, yego. Warangiza rero utangira processes y'ubuhunzi. Rero ko ndavuze utangira processes y'ubuhunzi, utangira uburyo ki wasaba ubuhungiro muri cya gihugu. Biresha na kurya uzuhunga mu gihugu cawe, ukava mu gihugu cawe cy'u Burundi ugahungira i Nairobi. Wamara gushika Nairobi ukaja hariya Upper Hill, cyangwa ukaja General Madenge, cyangwa ukaja Westland, ahababa ibyicaro, ukagenda ukavuga ngo ndi impunzi igihugu canje kubera iyi mpamvu niyi. Kimwe n'aba barino avuga ngo mpunzi igihugu canje, nari naje gutya, ariko uhereye ubu ni declare nk'impunzi kubera iyi mpamvu niyi. Ni kimwe. Hari ababikora bakabyiyandikira neza, ariko kubera ko utazi impamvu nyinshi n'amamotife nyinshi, hari abaloya, hari abacamanza bo baba bazi ibintu bibera muri buri gihugu, baba bazi motife bavuga ku Rwanda, baba bazi motife bavuga kuri Tanzania, baba bazi motife bavuga kuri Malawi, baba bazi motife bavuga kuri Cameroon, baba bazi motife bavuga kuri Congo. Izo motife zose rero abaloya bo baba bazizi. Iyo ubyikoreye uriska kutemererwa, ariko iyo ufashe umuloya biroroha cyane. Umuloya rero ashobora kubigukorera akabinoza kurusha uko wewe wakabikoze. Abenshi bakunda gufata amaloya bakabishura, bagahura kenshi akakubaza, akakubwira ibyo yujuje,
selo nabyo bijana na province, bijana n'ibihugu, cyane cyane mvuga ku za hano muri Canada. Iyo umaze kubivuga mbere, icyo guverinoma irwana nacyo ni ubuzima bwawe. Wideclaye deja, babanza kuguha iyo permis de travail kugira ngo ushake akazi, bakayiguhana n'ico n'isaho cyitwa ngo nka kirya mwakaza mwita ngo ni mandate. Voilà, mandate muri Kenya cyangwa sinzi ibindi bihugu, hari aho bahita babaha kariya karanga mpunzi, mu bindi bihugu hari aho bahita bakabaha batarinze kubaha biriya iyo processes. Donc buri gihugu, Burundi, u Rwanda, Malawi, Tanzania, Kenya, bifite processes yabyo bicishamo. Donc buri HCR ya buri gihugu ifite uko ibikora. N'ibi bihugu rero niko buri province nayo ifite uko ibikora. Iyo bamaze kuguha permis de travail, baguha n'urundi rupapuro rw'ubuhunzi, sinibutse terme cyangwa se izina, baguha icyangombwa kugaragaza nk'impunzi cyo kwemerera gusirikira hano mu gihugu. Ndaza kuvuga ikindi iki kiba gishinzwe. Iki cyangombwa ushobora kuzerera muri Canada province zose werekanye cya cyangombwa, we nticyakwemerera gusohoka igihugu. Hari ibindi biza bikorwa kiba kigira ngo kikwemerere kubona assurance, carte d'assurance maladie, soit iriya baza bita ngo ni social number, iriya nimero ya polisi. Ivyo uri mu gihugu ugomba kuba ubifite kugira ngo nusaba n'akazi umukoresha nibiza kwaka, umukoresha kwa kiriya nimero. Abari no barabyumva cyane, byose ibisobanura sinaco kigenderewe. Iki gipapuro bamuhaye nico ubuhunzi, ni nka carte de réfugié, nico kimuranga nk'impunzi, nico donc nico cyangombwa afite kimwemerera ibyo byose. Agategereza rero zirya processes muza mucamo, agategereza zirya processes zose kurya mwaziciyemo, kurya muza muzicamo, agahamagarwa akaja kuburana, agatangira urugendo rwo kuburana kugira ngo azemererwe rero gutura mu gihugu. Arita bakaburana, bien sûr abafasha abaloya baba bagikomezanije, baba bari kumwe umunsi n'undi, bagatangira bakaburana. N'impunzi soit atsinde soit atsindwe. Iyo atsinze bamuha resident permanent, ubwo bakaba bamwemereye kuba nk'umunyakanada. Bifata igihe, zofata umwaka, zofata ibiri, selo n'ufite dosiye yawe uko ayihutisha, zofata n'imyaka irenze 3, zofata 4, hari abafite 5 batarabona ibyangombwa. Biterwa nuko wasamze, biterwa nuko kesi yawe yumvikanye, biterwa n'uwakwakiriye. Donc ibyo byose birakontribuwa kuvuga ngo dosiye yawe yemerwe ukorerwe. Iyo wemerewe, iyo utsinze uba mu gihugu, iyo utsinzwe barakuraporta bakujana mu gihugu, no kudeporta. Cyangwa ushobora kujurira, ko nari mvuze iyo ujuriye rero birumvikana, quelquefois basubiramo, bikagenda gutyo. N'abari mu Bufaransa kuri kiriya kirwa nabo nubwo buzima, nabo barafatwa bagashirwa ahantu ni mu makambi, bien sûr ni mu tuzu twa leta aho ngaho, bakaguma bagakora za kibarua, puis par après nabo bakaburana. Iyo batsinze bahabwa ibyangombwa bibemerera guturayo, iyo batsinzwe nabo barajurira. Kujurira bihoraho, barajurira. Iryo jambo rero nari nshatse kuvuga ngo ubuzima bw'ubuhunzi ku isi ni ikintu kiri rusange,
ntawumva ngo ndi impunzi yo muri Afurika ngo mu bindi bihugu ngo dukunda kwibanda ku buhunzi bw'intambara, abantu bahunze intambara, abantu bahunze politiki, abandi bahunze ikindi, ariko murumva ubundi buhunzi buriho muri ibi bihugu dutuyemo za Canada n'ahandi. Murumva ubwo buzima nabwo burahari bw'ubwo buhunzi, nubwo butandukanye n'ubwo murimo. Subire ku mpunzi ziri muri Afurika cyane cyane ari nazo uyu munsi numvishije nshatse kuganiriza. Umwanzuro wa Trump uracyari wa wundi. Hari umuntu wanditse muri commentaire mu kiganiro twatanze ejo bundi, muraza kubisoma, avuga ngo ko Trump we yavuze ngo gahunda iriho umwanzuro uzasomwa le 19 z'ukwezi kw'icyenda. Mu byo banzuye nabonye yandika ngo uzasomerwa niba ari California, ndagira ngo niko yanditse, niho biteganyijwe ko umwanzuro uzasomerwa. Donc birya Trump yajuriye byo kwanga kw'impunzi ziza. Umuntu watwandikiye hano muri commentaire, namwe muza muzisoma, yaratubwiye ngo hari ikinyamakuru yanagishizeho yasomye kivuga ngo Trump yaravuze ngo même si nubwo mu gihe ngitegereje dutegereje umwanzuro uzasomwa, mbaye mvuze ko nanze impunzi. Avuze ngo ko adashaka impunzi, donc musome mureka, ariko icyo navuze ndacyagikomeje. Icyo cyo turagitegereza. Perezida ni perezida, tudahangarwa, ariko itegeko ni itegeko. Iyo umuntu atsinzwe aratsinzwe, iyo umuntu atsinze aratsinze, natsinda akaba afite ishingiro sava. Nanone naramuka atsinzwe nabwo sinshidikanya ko azongera kujurira, kandi niyongera akajurira ubwo ni kurya navuze mbere, icyamutsinze n'ubundi kirahari. Abanyamategeko bihuje, Imana kuba yarabaciyemo bakamenya ububabare bw'impunzi, bakumva hari contribution bagira, Imana ibaha umugisha, kandi bashobora kuzotsinda kuko tubyifuza kubw'inyungu za benshi. Ariko mu gihe bikiraho, HCR ntizafunze. Yafunzwe n'imishinga iyo muri Amerika n'ahandi yakira impunzi, ariko mu bihugu mutuyemo HCR irakora. Zikorana intege nke, cyangwa se hari ahiganje za ruswa, kuko nabivugaga mbere. Ibyo byose nashatse kuvuga ngo ari nayo misiyo yanje, ngira icyo nsubira kubongorera kandi mu kiganiro cy'uyu munsi. Kandi buri ahantu hose processus iri hagiye haba ama etape. Hari iya mbere, hari iya kabiri, hari iya gatatu, hari iya kane. Nairobi kiganiro nakoze nari nazigize 10. Etape zose ku ya mbere kugeza usotse uri ku kibuga cy'indege ni etape 10. Mu bindi bihugu haraho ari 5, hari 6. Ariko bo nshaka kubwira ni kuri buri etape uri. Message yanje iri adresa icyo wakora kuri buri etape uri. Etape idatangwaho ruswa ku makuru avugwa, kandi ntituyumvise turino twayasizeho amakuru ya za ruswa. Hari abatanze amafaranga menshi bagiye bakagenda atari bo bari bafite priorite, hari abari bafite priorite bakagenda ari bo, hari abandi bari kugenda, ariko kubera ko nyine bihugu byacu ikintu cya ruswa cyabibase, bagafata amafaranga bakabaha bakagenda. Ariko nkuko mubona abantu benshi bakomanda barandika nyine ati ibintu byabaye za ruswa, yabaye amafaranga. Ndashaka kubabwira ibanga. Uzi ko umwete uruta ruswa? Uzi ko kuzirikana icyo ukora kire gishobora gutambuka ufite amafaranga? Utese gute? Amafaranga yaguze Yesu. Abantu benshi niko bavuga uko, ari kuza amafaranga.
ntabwo amafaranga atangiye gutangwa none. Ubaza umubare w'abantu baza wasanga 90 ari abatatanga amafaranga, tuvuge mu mpunzi 10 aribo batanga amafaranga. Daboro ni droit, hari droit we ufite, hari ikintu ufite kitagukanga meme si zogenda gute, simfite ubwoba ntaconyeganyeza, ni droit zanje. Undi nawe azanye amafaranga ariko ntafite droit, ni mu mwijima. Wewe wemerewe kugenda muco we karatanga amafaranga mu buryo butemewe, abayabonye bakayatanga si ikibazo, sava, kandi sinshaka no kubicokora, okay. Ariko icyo nshaka kuvuga ni wowe utayafite, kutiheba, kuticara ngo nuko byararangiye, ngo process ise yarashize, ngo nubundi ngo ntacyo bagikora. Barakora rwose, barakora pepe. Jewe nzambwira abantu ngo mbere yuko ntangira process ise ya resettlement, ni naco nashatse kubabwira, niryo banga mu ryumve. Natonze kuri office inshuro 39 buri munsi wa kabiri, buri munsi wa kabiri, buri munsi wa kane. Nagendaga kuwa kabiri, kuwa kabiri. Icyumweru kimwe nagendaga kuwa kabiri, icyumweru cya kabiri kagenda kuwa kabiri no kuwa kane. Hari ahantu wasaba amatransport ntabwo byari birenge, ariko hari ababana na HCR ahantu woja n'ibirenge, ariko batagerayo ushobora gukubita umwaka atarahagera, ategereje ngo bazamwibuke bamuhamagare cyangwa babwire bacayamani baze kumureba. Jewe nari ntuye ahantu hitwaga Kajado mu mujyi wa Rongai, icyicaro cyabaga Westland. Hari ahantu utega imodoka zibiri, imodoka imwe ikagutura Nairobi mu mujyi railways, ugatega indi sinibutse iyo stage yitwaga ngo ni Koja stage, yitwaga ngo ni Koja stage. Aba Nairobi bose barayizi, hari mu mujyi rwagati hafi na za Hilton Hotel. Ngazamuka n'ibirenge, hari ubwo nahazamukaga butaraca, hari ubwo nahazamukaga hakirakijima imvura ihayigwa. Ça c'est vrai. Nagiraga umuntu umwe wagiye muri Australia, twahamagaranaga, twabanaga gutya, iyo minsi yose twararuhanaga. Yangiye mbere, we yagiye Australia. Hazamuka rya Koja stage, ngatega imodoka ikanjana Westland, nkururuka ngatondayo kuwa kabiri. Kicumweru nimba ngiye kuwa kabiri, singende kuwa kane. Kiriya kicumweru nkagenda kuwa kabiri, nkagenda no kuwa kane. Kiriya nkagenda kuwa kabiri, kiriya nkagenda kuwa kabiri no kuwa kane. Ngeza kandi nagiraga agatabo n'umu ndakakagira, nagakaye so forme ya kajene ndakagira no muntu uye. Uko mvuyeyo kanota amatariki nagiye, kanota icyo yambwiye, kugira ngo mbone icyo nzaheraho ninsubira. Ese mpindure icyerekezo, ese kuko mwarahuraga mwagana akabwira ati no ibindi bigezweho, cyangwa se ntibyumvikana, icyo gihe ngashaka ibindi nagaragaza, kuko numvaga nifuza kuva mu buzima nari ndimo nkaja mu bundi. Narakoraga kuwa mbere, kuwa kabiri nkaja muri zo gahunda, ubwo ngaruka kare nkaja mu kazi, gakora kuwa gatatu, niba kuwa kane ngenda nkagenda kuwa gatanu, gakora no kuwa gatandatu. Uwo mwete wanje nta rufaranga natanze, Imana n'umuhamya. Ariko bo tubashije kumenyana tukegerana, twaricaraga nkagura, nkamugurira, tugasangira. Niba ari inama ngira buryo na kora procedure, tukicarana nkamugurira,
niba n'ayo mavuta y'imodoka ari ngombwa nkayamuha. Ariko Imana niyo yari imbere mu rugendo rwanje rwose, Imana niyo nashiraga imbere. Ntabwo abo navugaga bambaga amakuru, ariko Imana niyo nashiraga imbere, ni wewe nshize imbere. Donc uru rugendo rwanje ruzampira kuko icyo nifuzaga kwari ukuza muri Canada. Niki nshatse kuvuga aho ngaho? Uyu mwete, hari abantu twari muri processes ngo bafite n'amafaranga bayatanze, kanabimenya ayo makuru nari nafite, ariko ntayo natanze. Kabimenya ayo makuru nari nafite, bagatanga amafaranga ati ntiyari menshi, nanje nari kuyabona, ariko ninje wahoraga imbere yabo. Kubera iyihe mpamvu? Kubera impamvu ivuga ngo umwete wanje ucunguye ico nokabuze, umpesheje ico nokabuze kubera condition mvuze, ukimbaye mbere kubera ko ari njewe ufite izo droit. Reka mbasetse ariko ribe n'isomo kuba bafite liye bandikaho. Nandikaga message chaque jour kayisendinga, chaque jour ndashaka resettlement kayisendinga, chaque matin kayisendinga, nimba ntibutse saa 4 kayisendinga, nimba ntibutse ejo saa 7 kayisendinga, nimba ntibutse narayisendingaga ku buryo hari ubwo nibagirwaga mu ijoro kayisendinga ngiye kuryama nijoro saa 4 saa 5 kayisendinga, ejo mu gitondo bakayisanga chaque matin. Donc dans 24 heures nagombaga kuba message yanje igiyeyo. Kuko zari droit zanje. Nibaze ndetse bari gukora iki? Wowe uvuga uti ntibari kumbroka, kibishoboka biriya twumva ngo ni ngo yambrotse. Ni droit zawe, ibyo wayivuga ni droit zawe. Nandikaga message imwe ngategereza igisubizo cyayo, paraît-il ko bamaraga na 2 mois nta gisubizo, 2 mois zashira nkabona igisubizo. Cya gisubizo cyaje cyampeshaga guhindura indi message. Ntabwo nandikaga message zibiri, nimwe forwarding selo navuze ngo ni etape uriho. Nimba wewe uri muri resettlement ya mbere, message ni yaka resettlement ya kabiri. Nimba ari ambassade utegereje, message ni yaka ambassade. Nimba utegereje migration uri Burundi, uri Rwanda, uri message ni yaka migration. Ikwiye kuba ari yayindi, apana ngo wigore ngo wandike none, ngo wandike ni mugoroba. Fata message imwe ari uzajya forwardinga chaque jour, utegereze resultat zimaze kukugeraho. Rero nibwo ugira icyo wanzura ko wahindura imvugo cyangwa wayihina cyangwa wayongera, biterwa n'icyo bagushubije. Ndimo ndabankuraje mu buryo bw'ukuri, mu buryo bw'abakristo, mu buryo nyakuri. Niba ushaka resettlement, ugomba kuba uri objectif, ugomba kuba utumbiriye icyo ukurikiye, ukakizirikana, ukagiha umwanya. Kurya iyo uri ku ishuri, kurya utora udasomye ikayi, cyangwa abakristo kurya utomara iminsi 2 udasomye Bibiliya, kurya dutaha ukavuga ati ndigomwa nsome Bibiliya. Uko niko ukwiye no gushaka umwanya wa processus mu myanya yindi ihari, mu buryo wigisha abana, mu buryo ukora akazi kawe, mu buryo witabira iby'umuryango, mu buryo witabira amakwe, mu buryo ukora ibi n'ibi. Shakamo umwanya wa processus, uvuge ngo mu masaha ageze icyumweru, sinzi uko angana, niba ari amasaha 100 ageze y'icumweru, ngennyemo amasaha 6 ya processus. Ubyandike. Nziko ntaho batishuza, nziko ntaho tubona HCR, nziko hari hamwe HCR zishaka gukomeza nk'ibintu zikaba zitarekura ama email n'importe comment, ariko ukwiye
kwimba harya ukamenya email zabo ugashiraho ibyo wifuza ukaza ubibandikira. Mwibaze guhora umuntu abaza basoma Bibiliya, hari umugore umwe ngo wahase umwami aramuhata ngo umwami aruha aramubwira ngo sinari mfite kubikora, ariko kubera guhata kwawe reka mbikore kugira ngo singasubire kukubona, reka mbikore kugira ngo nkuruhuke. Amuha igisubizo, umumama ataha yishimye. Umwami nawe aravuga ati ndamuruhutse, yahoraga buri munsi aza buri gitondo, ati muri iki gitondo yari ari ku muryango, ariko none ntiyaje. Yagukoreye ibyo ushaka, ariko nawe umuhaye ya mahoro yo kutakubona. Iyo umuntu akubona kenshi hari icyo agomba gukora ku bwawe, siruti yari duruwa zawe. Rero impunzi ifite duruwa zo gusaba ishaka niba ari ibyangombwa kubibona vuba. Iyo utabikurikirana birapfa, iyo utabijyamo ntiwamenya aho byapfiriye, ariko iyo uhora muri ubwo buzima umenya aho byapfiriye, umenya aho wabibyukiriza, umenya naho waca kugira ngo ukosore amakosa yoba yarabaye. Urwo rugendo niko narukoze, biza bigera hamwe hashaka kugora mu ambasade. Ambasade buriya bafunze cyane, ariko ambasade twarimo ya Canada baduhaga ama email twaranatinze. Ariko gatwarandikaga, wabona batinze kugusubiza wari ukandika ngo ni très urgent, birihutirwa. Iyo yihutirwa ukagaragaza ibyihutirwa, hari ubwo bayifata nk'iyihutirwa cyangwa bakabona ntiyihutirwa bakayihorera, ariko ntiwakwandika message zigera muri zingahe ngo ureke gusubizwa. Kandi iyo usubijwe uba wizweho, kuko bakira ama email babwirwa ico umuntu hakomangira, ikigiye gituma umuntu asakuza, igiye gituma umuntu avuga cyane, gituma umuntu yandika cyane. Iyo bakimenye rero bariyaranja bakavuga ati musubize gutya, ategereza, cyangwa ni mubimukorere. Nizo probability zombi, umwanya ndawo ategereza, cyangwa ni mumukorera ibyo ashaka. Ni duruwaze. Office iriho ku bwawe, umukozi ariho ku bwawe. Nuganira n'abakozi ba HCR nyabo bazakubwira ngo iyo umushimiye ati wamfashije, wagize neza, Imana iguha umugisha, azakubwira ngo wewe ndiye umeniandika, ni wewe wampaye akazi, ndi hano ku bwawe. Rero nari mbabwiye ngo intambwe yose uriho ihate, intambwe yose uriho uko reka mvuge Nairobi nabaye, niba ukiciyandikisha utarakorera mandate, hamagara vuba kushaka mandate. Uzuhamagara iriya nimero buri munsi, uhamagare mu Giswahili, ejo uhamagare Ikinyarwanda, ejo bundi Kirundi, ejo bundi Gifaransa, ejo bundi Icyongereza. 5 jours de la semaine, iriya minsi 5 y'akazi uhamagara izo ndimi, umwe aripotinge, undi aripotinge, undi aripotinge, umwe aripotinge, undi aripotinge. Ikindi cyumweru usubire kurya. 2, wewe wakoreye mandate wishaka, zo bigira nka utaratibu, ni processes, ariko kubikurikirana wishuza, mwebwe mugira n'amahirwe, urahamagara umuntu akakwitaba chaque jour, komeza gutyo. Wewe utarabona resettlement, ari naco nasobanuye, subire mbarangire mu biganiro naranze uburyo resettlement ishakwa, narabivuze muri polisi, protection counseling, mu mishinga n'ibindi, aho hantu hose hake. Muri ya mafaranga mubona ukorera Nairobi ku munsi, tubare kukorera amashiringi 1000, cyamo nimba muhahisha 500, ukavuga uti ndasevinga 200, 300 ya generitike y'ibya processes, byiburu ku munsi
uzugena amashiringi 50 ya processes y'amatike yo kuja muri iyi mishinga, ndi kubashaka resettlement ubigene gutyo. Mwanihanganira igicucu gitangiye kuba, ariko reka dusoze ikiganiro, turaganira dusoze, ijwi rirumvikana nta kibazo, ntabwo nsubira kwigira mu kazuba, dusoze. Iyindi ntambwe nari mvuze, niba ugeze aho gushaka resettlement ya kabiri, naho harakinze, ariko haba email wajyayo, nibiki bibabuza. Ihate ibishoboka byose uhagere. Niba utegereje ambasade, urabona iyo utegereje ambasade baraguhamagara, sinzi uko ariko bakibikora, ayo makuru simberuka kuyabaza, ariko twe baraguhamagaraga bakakubwira ati uhereye none kesi yawe yatumwe muri ambasade runaka, nibo bazaguhamagara. Ambasade nayo ikaguhamagara ikakubwira ati twakiriye kesi yawe itariki izi n'izi, rero iri anatante. Iyo ambasade amutangira kuyihamagara, wamutangira kuyishakisha, wamutangira kuyibwira ngo nkeneye interview kubera iyi mpamvu n'iyi. Kera ambasade iba yakwemeye. Decision ya ambasade nyakuri uyibona ryari? Uyibona uyigezemo, kuko iyo bakwibarije mukivuganira nibwo bakubwira ngo turakwemereye, ubaye munyakanada, bari muri Canada, ariko abari muri Amerika bo decision bayifata nyuma. Ariko twebwe barakubwira ngo uhereye none ubaye umunyakanada, wewe uri muri ibi bihugu waje, ko niko bimeze. Iyo atayiguhaye decision, hari ibyo muba mutumvikanye neza, akaja gukonsulta abandi cyangwa ngo arebe ko yasomye neza, bazakubwire nyuma ko decision. Hari nubwo batakubwira, ariko iyo atakubwiriye mu cicaro, haba harimo utuntu tutasobanutse, ashaka kureba ko ari we wasomye nabi cyangwa agombe atunganye. Dukomeze ko ndasoza ikiganiro. No mu bindi bihugu, wowe untegera uri Burundi, uri Malawi, uri Zimbabwe, uri Cameroon, uri Algeria, uri Tunisia, uri Afrika y'Epfo, uri muri ibyo bihugu, wumva ururimo, etape yose uriho, ikintu kigirwa no guhora uboneka, kuko we ndakuzi. Ikibahuza ni contact, ikibahuza ni ukujyayo, ikibahuza ni ukumwandikira, ikibahuza ni ukumuhamagara, kugira ngo ubashe gufaulu biri definitive, nuko umuhoza ku nkeke. Ku buzima bwo mu makambi buragoye pe, iryo baragabanije, amafaranga batangaga baranayagabanije, turavugana n'abariyo. Ubwo buzima rero kugira ngo ubuvemo bigusaba indi effort, bigusaba kongera gutekereza, bigusaba kongera kwiyungura izindi ntekerezo. Arico cyatumye nshaka kubabwira, tucibwa intege n'ibivugwa, ahubwo wewe ofisi igukorera irafunguye. Reka gutekereza ofisi ya Amerika ikinze aho ngaho rutaratunganya, kuko wasanga hari abantu batariyandikisha, bagiye mu buhunzi, ubu batangiye kurakara ngo Trump yarafunze, ngo Trump ni mubi. Banza wiyandikisha daboro, banza ufata umwanya utera intambwe wiyandikishe. Numara gutera iyo pa yo kwiyandikisha, ufite ibyangombwa, ubone gutekereza igihugu uzajyamo. Singa wa mubembe ngo wanyoye amata, yataha ngo akumva amata araryoshe, ngo yataha akabwira umugore ati nagize igitekerezo cyo kugura inka. Batese uzajya uyikukira? Umugore ati reka ati sinzayikukira. Waramukubita aramwica. Abaturanyi baratabaye, tse niki mupfuye, baturasarira uyu mugore mbwiye ko nzagura inka, akabavuze ngo ntazayikukira. Niba ushaka kugera imbere cyane, igira imbere, banza usoze ikivuriho, ubone kugera ku cya Trump. Hari ibikikuri imbere bisaba imbaraga zawe kugira ngo ukingurirwe indi miryango.
hari imiryango itokinguka hatabayeho presence yawe. Nza nkunda kubwira abantu muri ibi byo kwizera Imana, ntabwo Imana ikora byose. Hari ibyo Imana igusaba gutera, hari ibyo Imana igusaba gukora we ushoboye, nayo ngo ikora ibyo udashoboye. Imana ntizikora ibyo dushoboye, Imana izikora ibyo tudashoboye, natwe ngo dukore ibyo dushoboye. Muri aya makuru mvuze yose ndi kuri sije yo kubwira abantu ngo ihate icyo ukurikiye haba umugisha. Icyo nacyo ndacyemera, haba umugisha. Hari umugisha mwinshi, abari abanyamugisha benshi baza bagira gutya ibintu byose bigakunda babaho. Hari urwandiko ruba rubanditseho, hari urwandiko ruba rubanditseho ruvuga ngo imiryango yose bagezeyo ikinguke. Ibyo ni reka mzite ngo ni naturel, ibyo biravukanwa. Ibyananiye abandi ukabikora bigakunda, aho abandi batakinguriye ukahaca, aho abandi baciye bagapfa, wewe ukahaca ukabaho. Hari urwandiko ruba rukuriho, umuntu wese ukubonye akarusoma. Igikundiro, guhuza langage, wagera mu cicaro Imana ikaguha amagambo akenewe, ikaguha amagambo urya ashaka kumva, inzira agakingura. Nshatse kuvuga ngo niba waragerageje inshuro nyinshi nk'izi mvuze bikanga, hindura. Niba ushobora kuba waragerageje ujya ugenda nabi, ntabwo ujana objectif nyayo, cyangwa ubikora mu buryo bw'akajagari, ariko ikintu kiri mu mutwe uragipanga neza. Umva yewe, iyo ufite proje ugira n'abajyanama. Reka mvuge n'aya makuru tuvuga ubu, ngira abajyanama. Ibi mbagezaho mbere yo kubikora mfasha abajyanama, n'ubu duhorana umunsi ku wundi. Niba navuze ngo ngize umwete wo gutransmeta amakuru, hari ibyo bamfasha. Nibo bambwira ati ikino dore uko uvuga nuko, barahari. Niba ukoze ikintu ukabona ntigiye gifaulu, fata abajyanama. Ushobora kuja inama n'umugabo wawe n'umugore wawe, ushobora kuja inama n'abana bawe, ushobora kuja inama na mwene so wanyu, ushobora kuja inama n'inshuti yawe, ushobora kuja inama na pasiteri wawe. Donc ibitekerezo by'undi birakuavansa cyane. Uwo mbabwiye twajanaga, uwo mwete niwe wawunteye vraiment. Nanje namuganiriraga ibitekerezo mfite, ariko nkananirwa kubishira mu bikorwa mu buryo bufatika. Niwe wambwiye ngo ngwino nkwereke uko tuzaza dukora. Ni gutya yaranduse mu myaka, ni gutya tuzakora kandi tuzafaulu. Yafaulu mbere yanje. Cyambere twahereyeho, muzi cyambere twahereyeho, abantu bageze za Nairobi 2016 barahita bacibuka. Baguhaga gukorera interview ya protection muri 2019, niho bari baraduhaye. Icyambere twe twahereyeho ni ugusaba ngo badukuririya kureba tugarure. Niyo processus twatangiye. Izo nshuro mbabwiye zose nagiye, niyo processus twatangiye. Turashaka ko mutugarura, turashaka ko mutugarura, turashaka ko mutugarura. Baratugarura. Turashaka ko muduha interview ya protection, barayiduha vuba. Turashaka resettlement, barayiduha vuba. Zo ni ibintu bizakozwe mu mwaka umwe. Zo byose mvuze mu mwaka umwe, mu mezi 12 bari badukuye. Bari batwigirije umwaka hino dukora interview ya mandate. Twakoreye mandate, twari twazibonye, bamwe bari batarazibona, ariko decision zabonetse. Twari twakoreye ama resettlement, twari twayabonye, twakora mu mwaka umwe. Ariko habaye urugendo rw'inshuro 39, bivuga ngo mu kwezi bari inshuro twagendaga, mu kwezi mu byumweru 4 inshuro zingahe? Enye, esheshatu. Inshuro esheshatu mu minsi 30 y'ukwezi, minsi 6 twari twarayihariye processes. Ubwo rero mu mwaka umwe byari byamaze gutungana. Mu mwaka umwe numwete
murumva si ibindi ni umwete gusa, umwete no kumenya kwiyaderesa no kumenya kuvuga. Nzanibuka umunsi umwe ndimo ndagana ku musozo, ariko hari ibizo umuntu azayibuka. Umunsi umwe twazindutseyo nk'uko bisanzwe, ico gihe twari ko dushaka resettlement. Reka naharange kugira ngo abantu bahibuke, bakiba Westland babicazaga muri salle d'attente ahangaha, ariko abagaruka kuvuga ibibazo bakabagarura nk'abagiye kubasora mu muryango, hari undi muryango abakinjira. Donc salle d'attente yaba mwinjiraga gutya muva hanze mukinjira mutya mukaja muri salle d'attente. Akaba andi masale ku bantu baje gukora ama interview asanzwe y'ama protection. Akaba andi masale ku bantu baje gukora resettlement. Abaje kwishuza rero bo babagaruraga nk'ababasohoye. Hakaba indi sale yo kwinjira gutya, bahamagaraga abantu mu bari runaka, baduhamagara turi nk'abantu 5 turinjira. Nari nimero ya 4, inyuma yanje hari umuntu umwe, imbere yanje hari umugabo n'umugore babaga Kitengela. Uwo mugore we yari mushiki wacu, urumva n'umugabo we yari muramu wacu, nibo bari imbere yanje. Baragenda ngo bashike kuri uwo mumama, atombokera umugabo niwe wari imbere ati ibi ngibi ntibibe bishoboka nibigenda. Yamayanga gufata urupapuro rwe. Umugore ngo ahagere memeka yanga gufata urupapuro rwe, arabaparika abashira ku ruhande. Atagize yanze kumumva pe, ntiyabashize ku ruhande, nibo banze gusohoka kubera ko asa n'utabakiriye. Bahagarara nkari ngo shike navuga ndi uyu mumama naje nuko nsubiza. Yari umumama nubakora muri resettlement kuri reception, wenda nanabivuze undi munsi. Iyo uhamagaye muri resettlement niwe ukwakira, ni nawe nanone ukominikana na ambassade ya Canada kubatumwe muri Canada. Nanone nuba kuri reception, iyo dossier yawe iri muri ambassade, donc niwe uvugana nabo. Ntiyigeze avamo, yagumyemo. Sinshatse gukoresha izina rye, ariko abantu benshi baramuzi. Ese uyu mumama nanje nico reka mbaho ubuhamya ndangize ntambuke. Uyu mumama nanje ndiko nsubiza. Ngo mpagere ndamubwira nti vraiment wambaye neza, kandi yari yambaye neza, sinari nkoresheje uburyarya. Urabona yari yicaye nko mu kirahure, ariko yicaye ku ntebe nk'uko nicaye umubona iki gice. Namwira nti wambaye neza rwose. Yari yambaye akenda ka yellow, agakanzu ka yellow. Ndamubwira nti safa wambaye neza mu Giswahili. Aranshimira cyane kandi arishima, ahita ambwira ati merci beaucoup, thank you. Niki kikuzanye? Umuryango burakingutse, amaze arantegera, zana ibipapuro byawe, arabifotoza agira gute. Bene data barahotese, ibi bintu ni ibinyabaki kubera ko abantu bagira ikimenyane. Ntakimenyane, niho kimubona ntituvukana, nimwe tuvukana. Sinzi impamvu. N'ubu baracaba muri Kenya, ariko ntacyo nakoreshe kugira ngo njewe nze bareke. Wari umunsi wanje, umuntu agira umunsi we. Yamafata ibipapuro byanje aragenda arahegerera, iyo arahegerera ifotoza, arahegerera ngo agaruke turavugana. Sinashobotse nkinagenda. Mugezi wanje uri inyuma niwe nariko ngira uruhuha rw'uva ndetse uyu mwene data simutindira, wenda ntibaje no kumwakira, ariko yahise amwakira. Yaramwakiriye, aramwumva. Uwo mumama yahise ansutenir kuva uwo munota. Iyo nagarukaga yarambwira ngo umerudi, reka turebeho bigeze, ntibirakunda. Kugeza umunsi yambwiye ngo niwe wambwiye mbere, nta wundi muntu urambwira. Kugeza ubwo yambwiye ngo ntukagaruke hano, hii mwezi ikisha kabla hujapigiwa unilaumu mimi. Urumva ijambo yambwiye?
Hii mwezi ikiisha, kabla hujapigiwa simu, usimlaumu mwengine, unilaumu mimi. Uku kwezi ni gushira bataguhamagaye nguze muri resettlement, ubwo yari abibonye ko byamaze guprogram ngunza donc ari we nzakondana. Yamambwira ngo ntukagaruke, usipoteze fare yako, muda wako, enda ukafanya kazi zingine. Naragenda tuza ndategereza, koko cyumweru kimwe cyarashize, mu kindi cyumweru barampamagara ndakorerwa. Imbogamizi ndizazibura, twagiye tugira izindi mbogamizi, twongeramwe abantu imiryango, abantu ko twari dufite famille, tugenda tuzana abantu tubongeramo bikagenda bigira, ariko nanone twari tumaze kubagira abo mbabwiye bagiye badusutenire, tukamubwira ati hari abavandimwe banje gutyo, hari kugeza umunsi namubwiye ngo visa yangu imekuja, felicitation. Kugeza umunsi namubwiye ngo niko Canada sasa, kugeza umunsi namubwiye ngo ndatuye, ndatuje. Rero ntucike intege, nkunda gushira ijambo imbere kuko niko imyizerere yanje bwira. Uzubanza Imana imbere, usenge, uvuge ngo ngushize imbere. Abambona bose, ça va, vous allez bien? Je vous rejoins tout de suite dans 10 minutes. Ah, merci. Nuko Mana umbanza imbere. Abizera nkanje, abizera Yesu, abizera Imana, icyo kirahagije. Kandi nutanakirwa wabivuze, suko izo bitumvise, oyaye, nuko umunsi yamaze kugenda umunsi wawe. Muri 5 minutes turaba dushoje ikiganiro kugira ngo ntange conclusion. Nuko nari nshatse kugaragaza uburyo ki umwete wawe no kumenyerana n'umuntu ashobora kugufasha, hari ushobora no kukumvira agahinda. Ubuhamya bw'undi mu mama ari hano Canada, nzamuzana kuri ishene ahangaha vuba cyane, tuzakorana ikiganiro. Impunzi aho muri hose muzacumva, mukomere. Yabaye mu buzima bukomeye i Nairobi, hariya muri Nairobi Kabangwari, atonda mu mushinga umwe n'umurundi kazi. N'umushitsi yeneje ukwezi kwa kabiri muri iki gihugu ahangaha muri Gatino twicaye, akaja mu mushinga umunsi umwe, wa kabiri, wa gatatu, akaja mu mushinga buri munsi. Umugabo umwe aja muri konje, bene niba ari konje yo ukwezi 2-3, aragaruka, barahurirana kandi bati sura cyazana, ni kwa kundi sindafasha. Nubu nta kintu urakorerwa, wakomeje kuza, bati nakomeje kuza, nta kintu ndafashwa kugeza amagingo. Rero yakoresheje uwo munsi tuzicarana hano, azayisubiramo ngo uwo muntu ngo ahita amubwira ngo I swear before God, ngo ndahiye Imana ngo nzaguhesha resettlement. Ahita amubwira gutyo. Nubu ukundi bakubona, kuki bakuvuna? Nubu uracatonda buri munsi, uracatonda ntibakubona ngo arahira izina ry'Imana. Yamwohereje ishimwe mu cyumweru cyo hirya, nije wari mwohereje, yaciye kuri telefone yanje, nije waryohereje nubwo bitari ngombwa kubivuga, ariko wakugiriye neza, umushimiye ntubugize nabi. Ngo yamamurahirira izina ry'Imana, ngo aravuga ngo nzagufasha, uzabona resettlement. Genda utuze, genda ugira amahoro, genda wicare. N'umumama yo kubwira ubuzima yabayemo, nawe utamufashije, nawe wowe utagira umutima w'abantu cyangwa umutima wa kimuntu. Yaragiye arakora muri Hayasi, arakora resettlement ya mbere, arakora iya kabiri, arakora muri ambasade, araza yarashitse. Agiriye umugisha ku muntu wamumenye kubera ko amuhora mu maso, kubera ko ahoraza. Naragusize none warakomeje. Uko aba bagenzi banje ikibazo cyawe ntikirabumva, kibaracumva. Aba bagenzi banje ntibarumva ibyuzu uvuga,
je ndabyumvise reka ngufasha. Yaramufashije, yamuteye iteka, amukura mu buzima bubi, ari mu buzima bwiza ubu ngubu niko navuga, aratuje n'abana be bamerewe neza, bana bariga neza. Message yanje uyu munsi wewe wakurikiye ikiganiro canje, igihugu urimo cose wumva uru rurimi ukaba uri muri processus yo kuja mu bihugu by'amahanga, ukaba barahunze iwanyu bitewe n'impamvu runaka ntazi, ariko ukaba umurefije mu nkambi runaka mu mujyi runaka, gira umwete. Ubundi niyo message nubwo natinze, gira hozaho, reka kwicara ngo utuze. Nguhaye ubuhamya bwanje, nguhaye ubuhamya bw'umuvandimwe wagiye muri Australia, we ubwanje n'ubwe neza burasa, gusa nuko yafawulu mbere yanje, agenda mbere yanje, uwo ni umugisha wiwe. Iyi systeme uzayungukiramo, iyi systeme uzagira icyo ugeraho. Message yari nagerageje gusobanura kugira ngo abantu bumve, ariko message twari kubwira impunzi ngo etape yose uriho gira courage, kandi ugerageze gukora ibishoboka byose, uza wiyadresa mu buryo buri bwiza, uze wiyadresa nk'ufite uburenganzira. Muri ibi bihugu hari ikintu nakundiye abazungu, kandi abantu bose bazocika, abazungu ntibaza bavuga nabi, habe nubwo wokora ikintu kimeze gute, ni s'il te plaît, ese byoshoboka. Nubwo udakoze ikintu kimushimishije ni merci. Imvugo nubwo ufite uburenganzira, ariko langage nziza no kuvuga neza birafasha. Kumenya kuvuga neza birafasha, kumenya gusubiza neza birafasha, kumenya kwiyadresa birafasha. Rero nuzaza ujya ahantu uvugane n'umuntu wabanjije gutuza, wumve ko uhaye uvugana n'ikiremwa muntu, umubwira amagambo y'abantu utuje. Icy'ingenzi si no kumubanza ibibazo byawe uzanye, icy'ingenzi ni ukumubanza ijambo ryobaha connection, ryotuma muhuza mwembi mugasabana, murebana neza, mwumvikana. Hari igihe mu kazi baba bamurakaje, hari igihe aba yavuye iwe arakaye, hari igihe aba afite ibindi bibazo nabo kuko barabigira. Ariko ukabimukuramo iyo uvugana nawe, iyo uvugana n'umuntu uvugana nawe umureba mu maso, ubuha umusoma, ubuha ureba ihari ye, nimba yishimye nimba atishimye. Iyo ubonye arishimye rero ushobora gutanga message, ubonye atishimye hari amagambo ubanza atuma umuntu akumva, akaguha umwanya, akagutegera, akandika, kandi akakumenya, kandi akakumenya. Nk'ijambo ryo kumubaza amazina ye, nk'ijambo ryo kumubaza ko wibaza ko ashobora kuba yubatse cyangwa iki, so ni ibintu bisanzwe biri normale. Ugashiraho ijambo ati n'ubuzima bwawe buri prive, uwo bimbwira ubikunze utana, ega n'abantu nabo n'abantu. Ubwo rero cyagira igisubira kuguca intege, banza utunganye ibikureba, ufate umurongo, nurangiza ibya Trump uzorosha, utegereze umwanzuro wa Trump, ariko bukora ibyahuri ubu bitunganya neza. Simvuze ngo muhagarike imirimo mukora ya buri munsi, muyikora, abana babeho neza, abana bige, mwambare, murye, mwivuze, munasevinge, cyo nacyo ni ingenzi. Ariko agatima kabe kuco mwicayeho, kubifuza gusubira mu bihugu, niba amahoro abonetse mu bihugu bimwe na bimwe, muhemona yabigira amahoro, abantu bazotahe. Nubwo bugeze muri ambasade wotaha nta kibazo. Gutaha niko kuruta ibindi byose, gutaha gusumba ibindi byose, kuba iwanyu kuraruta kuba muri Amerika, kuraruta kuba muri Canada, kuraruta handi. Ariko inifwa hakiri impamvu ituma uhunga, bikoro bikure mu nzira, bikoro bitunganye, kandi bizaguhira selo n'umwete wawe, selo n'ubushake bwawe. Ikiganiro cy'uyu munsi turagishoje, ndagushimiye. Wewe wagikurikiye, nandikira uti ndagikurikiye cyose, gishobora kuba gifasha isaha.
andika uti ikiganiro ndagikurikiye neza, ndagushimiye ko twabanye, andika message imwe aho igaragaza ko wagikurikiye cyose. Ni wandika uti nayikurikiye cyose, ndaba interese niyo message, ubwo rwose hari icyo ubukuyemo. Urumva ikiganiro cyagize amaseri menshi, message yawe ushobora kuyisanga ku munota wa 50. Donc navuze amagambo menshi ariko yose yubaka, sinzi aho wahuriye n'iryawe. Andika ati nkuyemo icyanje, hari icyo numvise, hari icyo nungutse. Ayo magambo yose gusa aratuankuraje, si ikindi. Ayo magambo aratuankuraja, ayo magambo aradutera umwete, biratuma tuzotegura ibindi biganiro tuzi ko ari abantu batwumvise. Naho yuje ugategera, tuduhe n'aka message ko kuvuga ngo yego, tuduhe n'aka message ko kuvuga uti ubwo tubona ko abantu batumvise cyangwa abantu batagize icyo bunguka. Ariko nimba wungutse vraiment bitumenyeshe, bidutere courage. We uzaza nyuma kazategera ikiganiro nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2, ihirwe. Nawe ugitegereye pour le moment, ihirwe muri byose. Iganiro nakagaruka ejo nejo bundi tuzagarura ibiganiro, cyane cyane ibihugu bibiri navuze, i Rwanda, impunzi ziri Rwanda na Uganda. Mfite ibiganiro nari ransenye tuzabiganiraho. Imana ibaho umugisha, ngoroba mwiza.